Melisa Mwakamisweni ngisebenza Observe. Mhlambe mawungaba direct idima ekutheneni sibonile sofakwe nakubo Swalimo deputy president namasingathi ukuthi beba kunominate ngokuthi uyafisa vele mhlambe stakubona nokubanzakanya naleto mpolo if you can be more direct with your response. Ngiyabonga Thathweni. Ngiyabanga ngiyacala kuyiva. Ngiyacala kuyiva ukuthi bese ngilokho sifunza nje baphepela ukuthi kunabo bani. Mina njengamthandeni Dube ngilunga la bengilunga laseNgwempisi ngikhethe abantu baseNgwempisi angikude political party lengifakeke kabiyo mfana baba. So ngililunga nje ngisebenza under system yetinkundla lethi umuntu ungenela ukhetho ngekuthi atimele ngamunye lokunye angikwadi Thathweni.